سلاوه خدي سروه تماشاوان قدر بلند ازی رو جوارا دخوازم پر بکردی واسه منافقا بکن منافق کینه پیشی جوارا آیت بخونم سوره بقره آیت 8 داوی آیت 11 و داوی آیت 14 خدای تعالی و هاد بیشی و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین جنسان هم کسین کدوشن ما ایمان بخوادی و بروج آخرت آنیه هنه لید حقیقت خدا ایمان وان تنوان ایمان نانیه وقتی جماعتی گوتنی فسادی خرابی فلان بیوانا نکنش دوی اینما نحن مصلحون داوی آیات 11 دویجه ancak ıslah edici düğün tırşır. Yani ancak müslüman, ancak tişte baş tıkın, tişte kanç tıkın, tişte harap jümen nayni vakti tini nava mü'mina ve izâ lekul lezîne âmenû قالوا آمنا وقت نوا مؤمنا aynen دبن قيدي مؤمنا قرآن دخونم جهات الميش كن إجابنا بيشا ملات ميش دكن نوا جهات قرآن وإشكرا دخونن دسن مجا جنازة تدبيش تمام جيا مسلماتر كسبنه لحقا خدا منافقا دبن او منافقانا كي بن دبن رئيس دولة بن دبن برپرسيار بن دبن ملا بن دبن شيخ بن دبن سيد الطريقات بن يعني دبن normal insanı gündi ben, halk ben, esnaf ben fark nak. Yani gelek insan hene bu Xwedê bawer nakin, bi dînê Xwedê bawer nakin, bi kitêba Xwedê bawer nakin, bi pêxmerê Xwedê bawer nakin, di dilê xwe da. Lê wextê tên nava millet, ku di nava milleta bin, di nava bawermenda da bin, di nava mü'mina da bin, ew jî dibin aynî qedê mü'mina divê ev jî mü'minin, em jî qedê wan baweriya me bi Xwedê heye. Kur'an'ı dixunin û nimêj dikin û rojî digirin û tu bêjî erê Müslüman ew satine. İnsan wisa gere me re nas bike. Yani zahiren Müslüman, batinen kafir, ji wara menafik tê gotin, di nav me de jî insanê wisa pir hene, bi taybetî jî ew kesên ku wezîfe destê wan da tunene ku dibin xwedan wezîfe wê şaxê rehat rehat munafiqiya xwe eşkere dikin, lê pir rê mü'mina jî hê jî fêm nakin.